kuwiya do nama mukau no panitulong na jolo amang nagat alu-aluhon tuhat taribata na mangului asang biak mahiti alu-alu mahiti musik mulai diramati Tuhan ulau no di bagasa dari orang baik alu-alu mau lihat mamang parpusik nangis ala di tonga-tonga ni nadiam naluludo di julunnya karaja akai natta soribada apoha marna silam diak kabakatayon asado pangaljua alu-aluhom bajolo turaja nadiam nalulu do tinakta soribada marmula lo gaya marmula hora so nidok ni dua ya sialjur mula toppa baik ma godang mula las baru ma godang soppa asal mangaliat huria asal lihat panggaliat perhorasan di bola suuton baik musik lihat asal mangaliat huria acara gereja gereja siasi marwani Tuhan lihat magang gawe lihat perhorasa tihamuna itu pak kedibata ju medibata di mulut asa dibata nama aramodi kamatam sonima betul Afrika dan Huria pasata me Tuhan moga cuita Narsobahamu paule di Huriata naksori tuan para regamis asa tongani Huriata alani amang paule di Huria kami do na dua bolong itu buat tio be dalam nami pasahatu Tuhan muna soba nami tulas marohani ama nami nak ina nami paule di Huria naksori para regamis na Huriata kata kamu manjolo musik asal borhat kami nah manong papaule di Huria naksori para regamis di Huria tapi takosta namo buka ulaon di bagasat ayat sadarion badang majoro sedia lah sedia sampai mati seperti Tuhan Yesus sedia sampai mati apakah jawabanmu untuk kasih setiamu setia setia sampai mati percaya sampai mati seperti Tuhan Yesus percaya sampai mati apakah jawabanmu untuk kasih percaya sampai mati songan hata sian hame
pamulani huria somanidok ni tua madon nani arirang na maralto na tubului di topi di huria horas mahuria na manjalo mue na tiyo dohot soba-soba muna tugada nama dihamuna na mangalea kabuhui mate Kami, amang parmusit namin tinahu muel tiyo gina itu pangoknatan lao panginggan di boras bae masih tiyo las padu matua sahatan asal watahok kami tuh hari horas kondang mulai-mulai las pedung ma tu kondang sampai. Binayan 3 paso. Amin ang nangalyat. Asal fris na kami sila. Manjalo no nabotan paso-paso. Bandamang ma kondang liyati. Dastura namin, huruf namin, amang tarusin namin. Banda mga do na hopartus. Dami ko. Sa burhan namin, pasatos dastura namin. Tu, di anak dohot parungan namin. Asa
ini kalau gitu abang pikiran doa bekas itu puluh anaknya lah kami langsung dari sama kami berani pikiran terakhir dulu kami langsung pas ada Tuhan karena orang masih masalah pikiranmu jadi naruh yang dapat dari di sini dan yang sini lalu para penghuni dalam menghuni di Silot Sering Para. Oh lah, mana kurang berarti. Jadi kalau dia abang kami dapat dia berusaha dia memang masalah memang asal dari Silot dia pak dan sudah indah kami satu dari dia dan sudah apa yang tahu kampus yang dalam mana sesuatu. Jadi modalnya indah Laporan kami manau paulan kami. Las dison kami pasato sila sura kami. Marunong po dengan timbangin sa katkino. Para nang kuna sompay. Saya
Songolido. Ya, terus. Ada yang dia. Angkat begitu mahiniga kami angkat karaja kami. Angkat pada katular tenaga nasida. Itu letak terhubungan di belakang. Alami dorongan masa seorang akan bentuk karaja kami. Atas sedikit masalah orang-orang itu alona. Terus itu dalam kami di nama jalan mana mau tidak perlu terpisah tekor. Saya pakai dapatan atau mau ingat kapal kasuma. Iboto namin, kaya namin, bere namin, nakakaya bere namin pisaluhuna. Tumaw lagi orang di masa rohan namin, tuha muna, saluna. Disinas ni rohan muna, na di masa tauna, mangurupi, para mamunahon doon ang kusumuna di lahat sa dari. Tuha ka man ang nasulka muna. Matangin matutulog na riyon. Asa si Toro nagkana, si Toro nagting na, buno,
ribun ng buluna. Oras na ita sa luna, kanamar hula-hula boru. Dilaunang kamere nami, do boru nami. Tujulan na rin, ito pa amantari bata. Torok haana, torok kampina, torok use boru na. Di hutan taon, tujulan na rin. Asa mo na rin, puno na rin doon is nabongan. Pinitan nyo lang doon ang tikyon, ninangkat turata. Barang-barang bahaya ka hula-hula muna. Lubon pa ni barama muna doon ang poskuna doon sa tikyon. Sayro na tuhitak na nauli, jala sa dorman ang pagsakit. Jika sa luna, pilopan yung puta na gabi, nang kaburunan yung nang beri namin, siya tungan sa bayan namin, nang songori tungan sa multo namin. Oras may na, saan na solo, tidak mo tubatian, taho may pinutang ni bulan. Lele kita mongol, sa ato magkawiyan, sa ato parahorasan, sa totok na ita, dira mo tituhan. Sumali man ang diho, o pungisi harapan, pungisi bay may mga doon na, mola pitong songori. Usai dia, sinas nirohan namin ako sa kami doon. Nangurupi ako, ilota, sa dito, tuhatang magay, budak, paso-paso ba, di ita, luluma, ito sa lupa. Asa tinahong well tiyo, binatu panguhatan. Bayan damang kasi tiyo-tiyo, nas madugdang ang patuha sa hatan. Satu lagi saya teman-teman mau masuk teman-teman natin tetaplah tidak ada Tuhan kemudian saya pas masuk Tuhan mengenal kepada sang Dawe kepada sang Masih di mata kami adalah perkembangan di mata sang Tuhan satu Yesus mau masuk berguna dompet dengan kamu orang untuk tidak sepasang namanya Profetor Officer pasok-pasok pagkakas sa regioni, siyaga ka juri duhata, bahiti-hiti na posona. Atong lasrohan namin, las ng roha mo ang puro, dilas di roha muna, las ng roha namin, rolo kami dison, sa luhog na hula-hula muna, siya na proses nato na baguwa. Dinagakalason, di nagadzaro pasok-pasok pagkakas sa regioni. Ala niya ang puro, ala nung doon ba ito pahamuna, musik, alam mo, si Dr. Ratay magkakityon. Atau melihat aja dengan waktu yang baru ada. Mau lihat dengan dia atau kamu sendiri? Saya pun tidak mula-mula, saya mula bapak. Baik aja dengan dia mula-mula. Das baru waktu benak sobat. Dilas girohan namin, Roma kami tuto. Lumuya ka tulang muna na magbuwan bulas pil. Nalaw ka sa katon namin tulang muna amang boro namin. Ayaw kang boro,
Asa jumur na punya untuk kami, baru bisa ubah saat kami. Mengenai lawan nomor na jalo beras persinasi kami ada. Jadi abang kan persinasi. Asa jumur punya untuk kami baik dari kami kodang lihat jago, kodang lihat, kodang kami. Asa jumur punya untuk kami. Baru ini, kalau kita tahu nami itu orang nami baik dah na hobar tuson. Perbebir kami pargaleng muna pakitian diraja itu bahasa aku nak pasuk kami yang tua mata debata yang pargaleng muna doa sudah kami seperti diraja itu mabok kuno bersalokan biar mantu tidak pargaleng muna judul mereka apa orang kami Ye batu tu. raja kami nakas doa tu kami nunggu dulu kamu orang kami lagi menobat pargaleng muna kami pargaleng mu kami para tiga raja kami neng rumah kami ya laho menurut pemerintah kami soalnya membuat mulkio laho masukun uas ni kerajaan bulan-bulan kami
Kung madala na di para jay lang mendak ko daro namin pagkaling ang muna. Grabe ko na sa laban mata di na sa lorong karone ako tadi. Pagkakali mo yung nasa benda ang magugam sa pagkakap ko siya. Walang pangaruna o tito sa dia na namin na buhay ka po kami tuhat ka naman gohi paso-paso na Hil, mga tuto, mga dati maningang. Dinalaho marmenen no kami. Ima, di perenami doktor namin, di na marpohok po ang kanamarpohok po. Suwak-suwak iman nun, doon dilay namin, doon iba to namin po. Wala biyang paro. Holan. Lain namin na doon iba to namin, lumobi man ang penente, ebere namin pengenten baru na buhay, nung kumeme kami. Nang sa lamang ang borwate, nang sa salit ng labor ng mga sulit ng borwate. Gabi man to na lang oras, at to, mga nakamawa ko to. Gusto ko salak ka, doon lumobi pere namin. Terus maruman tadi, terlangsung mata bagi musika. Sa langsung telepon kung tanene iya direkta si Barbere, marpaong po na marpaong po. Jadi, kasi nga risulto na risulto kami. Jadi ang promosi namin, gawin. Asal kami Barbere, Barbere namin, ang puro namin, pinagkagaro ng parang sa sarili, may damang manaw pang